Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала «Умный город». С вами я, Елена Аргунова. Якутск посетил Штефан Кеги, режиссер известного театра во всем мире «Римини Протокол». Не пропустите эксклюзивное интервью. Встретиться с ведущим режиссером Европы в родном городе – соблазнительное предложение. Штефан Кеги – бывший журналист, а сегодня режиссер-экспериментатор. Как попал немецкий режиссер в Якутск – история преинтереснейшая. Штефан Кеги приехал по приглашению режиссера Саха-театра Лены Ивановой-Грим. Визит Штефана Кеги ознакомительный. В планах совместный проект, связанный с нашей республикой. Отчасти с целью преодоления барьеров не только театрального пространства, но и в какой-то мере расширения культурного ландшафта Якутии. Штефан – один из 3 основателей театра «Римини Протокол», который является постоянным участником Авиньонского и других крупных европейских фестивалей, обладателем «Серебряного льва», Венецианской биеннале за новаторство на драматическом поприще. Театру «Римини Протокол» 10 лет. Ich glaube, dass das Theater einfach ein guter Ort ist, wo man etwas über die Menschen erfährt und nicht so sehr über die Literatur. Auf unserer Bühne zeigen die Leute nicht, wie gut sie etwas darstellen können, sondern wer sie sind. Es gibt eigentlich nicht eine generelle Methode, sondern dass zum Beispiel 100% Melbourne versucht eben die ganze Stadt abzubilden mit den Mitteln der Statistik und das aber auch sehr theatral werden. Кто живет там, где он, в той квартире, где он родился, и люди должны перейти, да, я там живу или я там не живу, она переходит со стороны на сторону. Кто знает своих прародителей? Многие знают. Прадедушку, прабабушку. Das ist eigentlich das Gegenteil. Sie haben dieses Leben geführt und sie erzählen, das ist ja eigentlich etwas sehr einfach. Also es gibt keine einfache Botschaft. Ich glaube, es gibt genügend, ich glaube, dass es die Möglichkeit für den Zuschauer gibt, die andere Seite der Gesellschaft zu beobachten und dort selber zu entscheiden, was man interessant, was man gut, was man böse findet. Ich glaube, das Theater ist immer eine Begegnung zwischen Menschen und das hat vor 3000 Jahren vorwiegend über den Gesang stattgefunden. Dann hat man den Schauspieler erfunden. Das Theater war auch etwas gewesen, was durch die Dörfer zog auf Wagen, Passionsspiele. Ich glaube mal, jede Zeit muss erfinden, was das Theater in dieser Zeit ist. Ich glaube, dass eine ganze Generation heute erwachsen ist, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind, die viel interaktiver sind als ein Theater, das so tut, als seien die Zuschauer nicht da oder als seien die dumm und man müsste ihnen verboten. Indien ist ja ein Land, was viel von dem, was seine Geschichte ausmacht, zum Teil wiederfindet, aber auch viel davon jetzt erfindet, wie man das heute machen kann. Das ist ja auch eine Chance, hier das Theater auch neu zu erfinden. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы принимаются до 1 июля 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Работы всех победителей конкурса примут участие во 2-м Якутском международном кинофестивале. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз-фильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели видеоверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.